Pediang siang pai pi kan ni ke channel yang ke FD Tank. Kan ni ke video kanai pi ya kata ke update ke wada penbenar dari YouTube. Kan ni ke video kata rapper ko na gitu ke tuan ke video yang utak wa kan ni video shoot kata macam ni chalum. Ta orang cu yo shoot por chalum la. Yo rap yo pengat ya ka meriang pai tok lang kama update ya pi. Toh kan ni ke video kanai pi kita ke update ke wadang penbenar dari YouTube ke wadau pelak ke hari ni ki benai wadau wan lene ki tiau dau yo wadau mi kita kata ke update. Tak hari ni ke update nong wa penbenar YouTube tok wa angga yakini ki channel theme ki wadang khian mo kini ki wadang ki em subscriber san spa channel hadu san lak ki subscriber dau elat ke ni ke YouTube ombat kamu ong dau elat ke ki yo bro ki mut yo views ki cibun compare na gitu ki channel ha ma wa dau em ko wi ke option ha gitu ki wa hawa yang ki video yang ki yo phi dau em ko wi ke option hawa gitu ki video em ki like dislike ki save download gitu ki sar na itu ta dau em wi option dau bu YouTube ha tu tho ko hype HYPE no ta kata ke hype to uyarap ke ya gini ki channel ki wadang khian ma kam gini ki channel ki em san spa subscriber channel ta how to hype một new hype nong to hype ta man chna video phi yi phi ong ni bro kam ong phi kam ju ong phi sia ba like subscribe share nong ta nei ni man da em to hype hai tu video ong phi nong ta yi phi ong ye ki bro sia ba hype ya kan ni ka video yang ke new hype button i krek kamu kata yo pensau thok phi kejap ma to hype mano yo phi kata chu yo phi hani ha YouTube em gani ke la dapat phi tu home button em gitu ki trending no dapat phi tu hai tu bun walai trending yang gini ki video yang ki bro ki wada bun subscriber chua no ta kani ga trending to man da upload video ki bro ta hai hapok cikenta man da bun ure ki bro pat hapok cikenta tu video yang ki ta ju like ga ha trending page ketuman ga kam ke page ke lene ka thau ko wa ki list ki wa bu wa YouTube kita ki video ki wa trending hapok cikenta kat bun ki pat bun ure ki pat hapok cikenta ta bu no ko YouTube ya ki hapok ha tu ko page trending list ta kata ka hype la nei ni man da pelak ke YouTube da dau yo phi dau em sai vi wan ga list hai jan gitu ki trending list no te tang ye ka ten ga hype ka te to uyo ka du ye gitu ki channel ki em san lak cepok ki subscriber lene ki san spa ngut channel haperdi ke san lak waga san spa ngut ki subscriber te man da em ki wa hype man da ksi kam ksi like ki ko tu video yang pinong man da em ki ksi hype ha ko tu video yang pi ta em chance like ke ta video yang pi ha ke tu hype section em ko tu section kam em ko tu section yang ka trending section no kam te dau em ko tu hype section ta ha ko tu hype section ta man da pat ki bro nong ta man da bonu ri ki hype ka tu video yang pi ta ka ki bro man da pat ki penyo to ka ni video yang pi ko man ko rap like ko bon ki pat ka ta một em value của tu video yang pi man da em ki hype ka man da em si hype kam like ki nong ta em value của tu video yang pi ta em chance unang yo view chu unang ku chu ki views ka ta chibun ha yarap ka ya kini ki channel theme ki wadang theme lene ki wadang sedang ki wadang khian subscriber la de kwa phi yo kam kini ki jat video ki we to chpang YouTube la de man phi kita ki YouTube content creator ta yo yarap chu we phi tip phi yo knowledge phi ki we to chpang YouTube yo yarap chu yo pon ku ya ka channel yang phi ta sia ba like share we subscribe la ya kani ga channel yang yo phine ba dang duna ba kam kini channel ki wa klam dei penar la ne yang kasi duna ba ki wa e jikai chapang YouTube dan te dau te subscribe ya kani channel yang yo jim toy ba phi ne ba dang pun ba ki update ki wa dau pun mi chu ga YouTube ne ba man ka tiaw da mi ba ki update theme ki wa e da YouTube te dau te hamdam subscribe te du te don hi yo cheman he ka tuan ke video yang ku boleh cebon